Karbi Anglong MP di Puanong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ng Kisun. Development aporohut rong tharbe rong jangphong lapen Joy Singh Teron arong kacilengatowar patang pipeda. Kheroni Chareli Elong Chief Minister Himanta Biswa Sarma CM Tuliram Ronghang lapen Toklang Minister Ronus Pegu Amepi Mekekai. Kardom Pinigarbi Prime Time Birta Long Penili Thare Sarnong Klahanse non Birtang Ton Pen Archuik Tha. Dipu rong nihang Forest East Division asai hemang dengpen Dipu Post Office asai heman Four-lane flyover Kaselam Jepan Bhumi Puja asai Klempontanglo. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong ng Kisunahut ason kaching thur asaimu Keklem Jepan saimu dengpondo. Lasosi Karbi Anglong Autonomous Council Keparlu Kresi Constituency along Mini Stadium Kikim Ketangtang Adimalong tami di Phualong pensi ing pupono. Lasosi Tet Kyun tang Ari Soejang Kado Kabe Bang Pharo Narkebra Trok Narkebra Bang Pli Atomaphan Appointment Alu Pajirpon. Laso Phit Pherangke Keklema Tumaphan One Time Premium Insurance Pajirpon. Lapen LLB Kyun tang Bang Trok Narkebra Tumaphan Sika Suri Kripo Atangka Kera Pajirpon. Lapen Karbi Anglong atok bang atong pantami lagisi atangka pajirpon. Bangso phit Dipu Go Boys Pathua Klamlong Song Trok Ari Kachirung tang atumapan Sorkar pen inudalong lag pli atangka pajirpon hulo. Bangso Maelong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin HAD Minister Jugen Mohan MLA atum Bidya Singh Ingleng Dor Singh Ronghang Rup Singh Teron MP Horan Singh Be EM MSc Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Saikia DC Karbi Anglong SP Karbi Anglong Lapen Ongtung Araratum Chitongdung Ringti. Karbi Anglong District Angkang Arlo Alongta BJP Sorkar Wanglo Pupen Rongatokanu Doanta Jingthur Ulu Pusi along Amelong Karbi Anglong Autonomous Council Kacheriatum Ningjeringti. Bonta Karbi Anglong District MP Dipu Angkang Arlo along mat Ward number 14 ke Parlo Rong Tharve Rong Jangphong Lapen Joy Singh Teronarong Kachelingatowar Mesena Hut Towar Kapathi Mate Development Puamen Pen Laso Towar Puru Terang Aphan Paklemlo. Bonta Surihinira Kresir Kepen Inkoi Atowar Kapatang Jike Apidalamlo. Contractor Puru Terang Pen Omorjit Rong Hangatum Jekoi Seroyamat Laso Towar Patang Pipeden. Lasi Prabjin Pen Election Aprang Laso Towar Nang Petang Piserak Nang Ji. Jongsi Laso Towar Nang Petang Pipi Pulute Election Camping Nang Ludongli. Lapen vote jokje pusi Rong Asar Pimaratum Pen Kihang Pedo. Langdi kaning dia sondak taksi nilitum Laso Towar ko anlo nilitum kasiksak lapena prang ko alon ya towar nilitum prang kahe no pamepen ningkan troksi bak nilitum dak ake meka chelat long lang aprang ako nilitum aphan ladak 2013-14 laso ahut nilitum dak rong tharwi arat nilitum la sarpi maratum muhila tum nilitum ko anone asomar pen ahema kampen laso cibikang kok cirikang bupsi alang liha la roton ingti iem ke doa hut sinilitum kado kabe muhila tum nitum batai dampen nilitum ladak laso kedam mahin pensi bang iem sar pusi tambe hala so hut laso to war nang pipon iglo nang pipon pen nang selam setambe sekem klong sido lapen heno ne pin lang lasi hala so heno ne pin pensi je tuwar pat heji pura ladak non GCP pen nang pasur plin iglo pasur de pen aphi non ningkan ge thompli dopo non putok sitame laso towar nang selam bige nang patang ige lasi chuneng pusitame 2021 15 August arni pusitame PMY ahem dak dhinu bosti ward number 8 ladak pusame je hem kimi dak kilut ke mane opening PMY ahem opening ahut pusitame CM Saratung banglo
wang pen sinili tum rong tharwe amuhila arat ha ik atum pen korte atum pen nili tum kado kave dunsi memorandum posame alangli district council CEM aphan positame nili tum memorandum alo pidunlo haso arni positame setame lade penta ako nangli tum aphan pherangke aphan setame haso arni thot nili tum la soto war prabjin pen nang patangji aphan kemisenji aphan pura nili tum kasik saka joide lasi sorni setame pherangke tum phan setame nili tum nang cho hang lo hala soarni nang cho phalo nang cho phaben se pachini lo ako la som pachini de pen aphi non ningkan nangke lethupo setame soto war aphan kaselamji aphan nang patangji aphan avedet lo kedoji kalya ko JCB pen la kalwar ko setame drain na kalwar bang ekdom uthai glab lo anke non na bang arwi nang jang lo ekdom nang sur plin lo anke ni tumatu war kel angpong anta arwi pon bom lo la hai along lo ramokha to war akhala khal si do lo non bang ni lituma bang kasik sak do pik lo la sini tum rong tharwe ara da hin pen pusitame ni lituma bang ning oi pik ning duk pik kado kave pusitame ni lituma soto war join ne pen ni lituma to war ekdom mesen pen na phalang no phuna por la si non ni lituma hin rong tharwe arat pen bangke je non election a prank la satu bara bang nang pa bonai vet lo la election na prang jong si ali nang bonai ne la pen ke hiri re pulut tang de campaign ta bang long le apen hiri ta nang veg long le pustar ta bang nang veg long le campaign ta bang le ako nang bonai ne pute ni tum ke rong thabia rat ke jok masi jok je sab ta jok je ne tum chukum thip lo non ki wang ji alam do aprang ta chief minister Sonowal ke do hot towar heno pik dipu manja road heno pik chief minister ke wang ajoy ne kheroni dipu atwar me piglo nike bangbong pen patang det la sinon da chief minister waing polopote hana terona rong pen rong yang pong pen rong thare wantha la so towar la lang pa wantha sar chief minister phan wantha inke chini po la town area ko sonma la penili na tuning riji la sotowar wanoi engke chini po aprang le Sonowal ke wang ason towar pa mi ason chief minister la sotowar wang lote chief minister wang de lote iruya phi medaji mene lasi chief minister pan la sotowar wantha Dipu manja kacilinga towar henupik aprangki bonta Assam Chief Minister kewang ji pomen pen ni kepangbong keklem patang de lasi laso towar jongsi ni kepangbong patang thek puluti laso towar ta nang patang piserak thapusi rongarar tumpen kachuningri pedo Stefan Teron report card news merit basis ating penle tet teachers kiun atuma phan appointment kipikali nitumalong pharohinira isianta mart kelong atum do sita latuma phan appointment pipe hala mars kelong pharo isira phokevet atumta appointment kelong dunatum do lasi lake aronre lasi nonamat appointment kipi ingtonangji kalite nitum chesong pon ojilang pusi tet satlang ki untang ariso jang atumpen pini khironi charelielong kachisong lapen mepi ke kaipon mepi ke kai hut no merit no appointment we want justice pu slogan si alang litum hang tarapon appointment kipi ingtonangki lapen inquiry padupensi appointment pinangki puda hangpon এডুকেশন ক্ষেত্ৰত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ক্ষেত্ৰত এজন টিচাৰ সেলেক্ট কৰাৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্ট বনায় আজি মেৰিট লিষ্ট নবনোৱাকৈ কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দি দিলে তাৰ জানে তেখেত বহুত ডাঙৰ এজন ডক্টৰ হৈ পেলাই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কিমান বছৰ থাকি পেলাইও আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে সেইটো এটা মানে ভাল লগা নাই আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে এজন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ পাঁচৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ 2-3 বাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ থাকি পেলাইও এনে ধৰণৰ কাম কৰাই দিয়ে এইটোতো আমি ভাল নাপায় আমাক ভাল লগা নাই আমাৰ দাবী আছে এইটো ফেয়াৰলি যিটো কয় মেৰিট লিষ্ট প্ৰচেছলি এইটো আহি পেলাই মেৰিট লিষ্ট ওলাই পেলাই এপইণ্টমেণ্ট চবক বিলাই কৰিব চবক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিব সেইটোৱে আমাৰ দাবী আছে Khironi pen Edward Tisu report card news
aning kanwang asonsi pining le thota chuti ki chuphe juapor nangle si longri longpat mati cheklo kitur arni kitur adang anta botor bokan mesen kidu jia phan pini ronghang rongbong karbiri chu ahong pharla along arnam pharu chingrum petpen horbong arnam kipu ajai me kepaman pon berta pherangke hundor krupen kat news samlong berta nangle soplit umchera kiling nokbare habepi umaha rapati umlarong ronghang cinthong amri nilip lumbajong pendang lok longku longdang ceklo kitur arni kitur along riadang anta inghun ketok arve ketok atheke mesen abotor bokan kedojia phan kathar burapen patir piponsi horbong arnam kipuasa mesen pen pichunpon Ode ta phong chi chak lang si hai mui jang bang yu de da chere nam ode yu de da chere nam tika kathar burapen along ritin ahabartin abahata arnamarni angno horon jersi botor bokan mesen kelong jiaphan arnam pupon rong rak yami putari krepho arni rong bong rong rak long ningkan wang phang ningkan wang chor sining ciklu ketura dangan ni tur dangan sining klem daran wang leklar dangan si ciklu ketura dangan ni tur dangan ta kiti menangi miti menangi sok the meni sang the menangi ihun kedok nangi yarwi ihun dok pinang yarwi kedok pinangi pasti da ni tela richo hong long la si horbong nam ke pu la si la horbong nam ke puang tek te ningkan piningan ningkan nang bong ningkan wang phak ningkan wang chor te piningan ningkan nang bong te dak seperti angkang umcara angkang ta inghun kedok doji arwi kedok doji dapen kala bongkrok kunci bongkrok bongcina ateng ben bongkrok ateng ben langdam pulong te piningan ing kanang bong bangke inghun doji arwi doji seperti umcara angkang ta inghun doji arwi doji pusang tek long lo la bongcin bongkrok nang than lo la bangke pining kanang phang kanang chon kedak seperti angkang umcara angkang ta inghun kedok doji arwi kedok di putih bongcin bongkrok nang than pemelo la pen aku along ritin ta sung tholo along rit produk thak la ta inghun doji arwi doji hiti meji yong jing de ching de pining kanang akang timang pining ang bong bangke pusi bongchin bongkrok ta ba athi ka pen ang than pen belo la ala bongchin bongkrok itu ngata bela apok ti bang lithor liham anparta inghunarve ke phalun mate haimo alun lunjirsi sayang deng pen pichunpon pherangke tumaphan katharbura rupsing ingti katharpen kapachini atengki pining aningkanta botor mesen kelong jiang taxi arnamar nipen peklangpon pusi pachini non malam super phan birtamo ingtonik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dinamo phet puthot bertalong wangthiglo tomon arve thepi kebang plurahut hemkiru dun erajok kisung kepu arara tomaphan lumbajong yutima hinpen kerap kapajerdama berta kat news asamlong berta pale lumbajong langso disama lakhahini ahawar kido sikari hanse lapen sarben hanse arong arada mekar thonsing be hakim ingti prodip be lapen barelong ingti ahem kedamtang jangmipu ni phai kep ajo tomon arve thepi kebang ahir kangtang ragajok hemru dunetsi kisung thektik kachetong ke phonang kok apirta arju long det pen lumbajong yutim lapen karbeanglong autonomous consem nominated MSc simarong hang pi angbong jingki jingwai pedu terapin do thekte sang thekte amek anu jang thekte Cepatu krupen monit hijan angbong kacing hon kacijin su seroi lapen kacerap kacitu seroi kapati parpi kidu kokajok lumbajong yutim amaipu elvin timung cepatir pi ponsi kisung kepo kacitong na aramekar atumaphan kerap pajirdamlo ini tum dak di sama nomor 2 sekalian seorang Allah itu nang kahumri pate pinila bangso asap suyat pustame kisung ke foto ma cikti malan
ang kiron tum no majong yitime hin ben kewang mana pui glo kedam tang tarik ke la non April ciklo nan abang soha wa demon ke the ar ke the ajok abang non alang itum ki sunge pho don pli a hema bang ke non tuma theklong lo la pen ka frega din da me dola asla so ki sung ke boy pen itum birta long pen itum awedet pustame asap sugat pustame alang itum han cikti malan idon long pagni ni phan ini tum nang ron abang so nang kiron long to la bang la lo ni tum ka chunung riat teng pen kar biang lo atu namas consider long MSc simarong hang pi alang li phan ka chung ri da mateng manang li nang rap dun no asa alang li nang kirap dun ben si puthot ni li tum pustame dak nang rap thulong lo tum la majong yutime hin pen pustame asa alang li phan pustame suri ningkang sama akachuro pajer pono apuson ni tum mate dak lo majong di sama arat kisung nang chini pen asolam theke long pen alang li phan ke kabir ta pen alang li lam theke long ban ni tum han alang li tong se kot pen asap sugat pustame nang kacirap dun theka pot suri ningkang sama kachuro pajer pono apan alang li ke doan kewang di prang kewang di kekem kedam long pustame alang li kekem kedam ke messenger phan pustame tum anam hirju meta hang pi pono apan thot alang li thot nana kisung ke pho don pli kisung ke pho tum han alang li thot isinang kacak cak dun do thulang alang li masih pini kacewang ni polam do te monster malang mai meeting ko pamang silang ni mangwang uni dalo asa alang li not anen sini ni pa najak nang kisung ke phowek ahem wang si pini alang li nang kacak cak do teng brotang te pineting le iplang bak mate cek ipum bak adam matari si ipeng bak adam te malang li subscribe me wanji bu se lang ni cak dun do asi phot hala suani se lang ni tum phan ni tum chonghong ek ding lo asi ni tum pini lang phan asap sugat puste malang phan pini krap padio lo Sir Dr. Tudiram long hang phasi tami chuning ri pading sim lo tasi ni tum makisung alam mate adon se tami ni tum la don tia bang ke hemret abi pen lo la tarik ke banang ve mate baji nerke bapor lo ni tum choran na buhat siket pen puthot ni tum ke buhadam pu ran amasi tum monar vi thepe pi masi ekdom garena ta met lab lo ekdom basi thing piaru aching lok pen masi nang babru room de lo ahem abang ke kirona hem lo PYC lo ne pilo da ahem chini del hai so ahem lo si ningkan hini ne sidora ni tum ke dolong so ahem he masi populo ne masi yo tumon ngapha pi dak lo si alang tum han ka churu pajir lo si ang si puthot alang ni tum han ke lang There poni phai krep phorni matipung arboretum garden along ingdeng pho karbi youth student organization asong amahang ke thegarni mesen pen katalon pon birta nangle bangso mai song tiripi mepu khorsing ti sopen charisi aluhi pachini lapen meyelam the tiripi kongchun bang rostom kro ahin pen parjupon sonsi himkedok mate kek sitame ingthan po aluhi aman pen lunsepu binong timung mandeso rongphar anparta kat news video editor amir son be atup chetongdu lang litum pen akemangke risoe jangatum kopuson ke claim ke dam pensi kapaprang dun thekjima lahayalam chethak chimu anparta ase ke thepen KYSO long live KYSO achithe padingna slogan hangtaram ponsi mei mesen pen pachunpon pinikar bipram tam berta kai laponsi kangton iglo dume thak me kurbang thu